Myanmar chanchin tharangai thatu te in sawa in chebai ule when hi September ni sompali thole ni ania military council how to luber min aw hleyan kumnga dang kan oble thei chuan ram ho sajinga chiar tel kan ni thei to ang ti na soi ani UN General Assembly ya military council tel thailo turin US le China in inram siam na an nei avoi samsari parukna UN General Assembly chu Myanmar Military Council palai tel thailo tura dan tumin US le China inkara soihawa inrem siamna an nei to thu the US based Foreign Police magazine chuan nimin khan atar lang ani chuti rualin US le China kai ruai in biak ron na program chu EU Asian ramtele Russia ramte po in athupungan remti thu po tarlan ania ma se he thu hi nim nge thei chi ani le ni lo RFA lamin US Foreign Department le Embassy ta chu biak po tum meka anin biak remna chuan UN Military Council in official sarkar din mun nei atumna zongjong chu pendinga tuna palai u chomu thuna po General Assembly ya thu soilo turati ani thu ria tani Government Caretaker Office chu Union Government Office ti mingin Military Council in anthak thunei na latu min ang hle chuan Military Council ti ming a in vu nuwa Government Caretaker ti mingin a in thlak le a tuna UN General Assembly ya palai tur chungchanga NUG sarkar nen anin hrui po lain an Government Caretaker Office ming chu Union Government Office ti minga an thlak le na thu chua pakhat thailan ani chu wangin National Unity Government NUG chuan Democracy Standard nena in kaltaka thunaina kongsang sanga cheltum Military Council paithlak nan khovel ramte rin chan thai ani lo thu le ram chunga mi puite in lung rual na chawa paithak thai anni thu alo sei chuak to ani ne pidoa Military Council te check gate PDF ten kapin Police ASI athi ne piro lewe township Military Council te security check gate siansu gate chu wa in September ni sompali chonudar ni le chan vevel khan ne piro PDF ten an kapa Police ASI pakhat chu amitan ka fu wangin athi thu ne piro PDF ten thu chu an siam hege ta hian security anti khau em wangin mi puite har sanna an thlena wangle Military Council hnuai zongjong te mi pui veng hum tu pol ne piro PDF ten kan noi bo don ti in thu chu an siam ani he thil than nu hian abul hnai khu ate firfiak Military Council sipai te lutin andap kol thu tual chung mi ten an soi ani sipai ten hlau wangin police station bula bom an kam Sagai region tanze khopui Kanthuma police station simlam le marlama landmine an kam lai mu ni in security an uluk hle thu tual chung mi ten hena tanga riat ani police station hnunglama luna gate oma vain tlai dar level khan police station simlam le chaklama bom an kama chumi hnuwa security an da bel bai an niang ti an hlau mel khom mai ti in tual chung mi pakhatin kheten media a hila he police station chunga hian police staff chung kuaten chenga anni chu tanze khopui chung police station a son anni thu le Kanthuma police station chunga Military Council sipai somvel an da bel thu tual chung mi te soyatanga riat ani September ni som pakhat khan tanze atangin motor lianin sipai somvel Kanthuma police station an lo thlenga motor suale rualin Kanthuma police station a police chung kuate chu tanze police station lama an son ngal ti in tual chung mi pakhatin asoibok September ni som pani khan tanze township chunga firfiak Military Council how tu min angle chung kuate ta Maitel communication tower pariat bomchiat aloni to ani Phayuso township kadala khobula firfiak Military Council sipai tele kareni tangrual sipai inkara inkana thlenga PDF pani thi in firfiak sipai pathum ayatam an thi thu riat ani kaya state dimosole Phayuso inkar kadala khobula firfiak Military Council sipai tele kareni sipai KNDF dimoso mi pui venghum tu pol te inkara inkana chuaka dimoso PDF lama pani chu lai pui mu puakin adeng fuwa firfiak sipai lama mi pathum ayatlem lo an thi thu dimoso PDF lamin thu chu an siam ani inkana chuan tukin jing dar nga le achan ve tanga dar ko thleng au a dimoso base Military Council battalion zale pahnia tangin lai pui anun ka chhuwa wangin dimoso mi pui venghum tu pol
PDF a Mount Peter le Mount Simone tia ko aw na te pani chu an thi ti thu chu a chuan tarlan ani ni zan po khan luai ko khachunga sipai battalion somnga pali omna bula in kana chuaka sipai lamin tengte sipai motor te backup akawa antong pong ka wakawangin tual chung mi pathum ayatlem lo chu an hliama chena in po a chenual ti sia tani Suebo township a ruang pai mu ni in kana a om zel sakai ni jen Suebo district Suebo township a tun September chung khan ruang mu thin ni in kana alom zel thu Suebo township mi te soi sia thin ani tu ti sia lo an tha to ruang pai mu thin ania tun thlani som chung hian tumnga ayatlem lo athleng to ni Suebo township tual chung pension to mi pakha chuan soi September ni som pathum tu khan Suebo township auset kan khu atanga tlak lam ram hnuaya sai ipa mi porwang thun pai mu ani thu ria tani heng ruang an mu hian an chal avung bura an khabe akaka an kut veilam an om chunglam le hnuailam vina hnu ma mu ania sai ip a engrong nena an pai thin thu tual chung mi te soi sia tani so township a boma sipai motor baina a sipai panga an hliam September ni som pathum khan Maguire region so township a military council te motor an kallain bomkam anti puana military council sipai mi panga an hliam thu so PDF te thu chua tarlan ani kan chawng atanga so township lampan mek military council motor som le sipai zale somni vel chu chian chawng kong peng thuama so PDF 10 landmine mangin an lo beya sipai lammi panga an hliama thi ero ria chian an ni lo thu an soi bompo nu hian military council 10 ral thuam lian le te chi in an tong pong ka chiama so PDF thi le hliam anom lova anin saseng thai thu tarlan ani bok Sueku township si tangkhu a military council taruat administrator ungyo aung ka hlum ani Sueku township si tangkhu a military council taruat administrator ungyo ang chu va in September ni sompali chonudar khatvel khan ka hlum ani thu ria tani tual chung mi pakhat soidanin an ina omlain mi pathum baikin an kala silain an kap ti ina soi ungyo ang hi ama sarkar lai khan kholal ania banna thelu ta tuna military council 10 an ruat le ti sia tania ama hi USDP party mi le sa ani thu tual chung mi ten an soi ti in kachin wave media in atar lang ani military council dawle khotam taka internet line le phone line ti to pani Sakai region chunga township paruk Mandalay region Minchian township telin township sangsanga va in September ni sompali chonhulama tang khan military council in mobile data internet line ati top thu ria tani Sakai region a kani yenma pin Bautalin Ayaro Wetlet le Pale township a internet line ti top ania Maguire region Tangdwenchi township a po internet line man thai ani lo thu tual chung mi ten an soya township then khata chuan mobile internet chau po ni lovin phone line po ti top ani thu ria tani chung mun te chu military council sipai ten operation nei tumin ma an lamek ti ria tani boka chutiang internet le phone line te ti top ani ta ka chuan mi pui lam chu lau thona nen an chi ai ru hle ti ria tani Pagori jana suam mang mi paruk chiat noi singli chu saktu man an ni to iyawari beng lamin thunai tu te an hria tir rana wangin beng motor poisa phur thin suam tu te nia pu tu te chu pago khochunga cheng noi singli le anral thuam ken tenen poisa an chu sakhuna tanga darkar khochungin man an ni thu military council chuan thu chu asiama chung suam mang te chu mipa pathum hmeichhia pali le anral thuam puak thei kente lo thuruk saktu puithiam hmeichhe pahnih po an tel thu tarlan ani thil thendan kim changchu Pagori gen Intako township bula nimin sun khan traffic police uniform ha ral thuam keng suam mangmi pahnih telin chiat noi singli an lak sak thu chiang taka hriat ani suam mang te hi traffic police uniform ha mi pahnih tiamin civil uniform ha ral thuam keng mi pali ni in ral thuam pahnih an ken thu police tele anai vaya om mi pakha chuan a soi Pagori gen iyawari beng atanga poisa phur motora poisa an phurlain Intako khopui le taya kong kho inkar chunlaya suam mang ten an chu saka he sum hi
poisa phur motor chuang na thok tu mi pakhat ta tia hriat ania benka sumda tur hi a thanem dewa wanga motora phur sak ani heng suam mangte chetna wang hian pago township chung le wimbo.gate gate military council ten an check oluk hle a military council chuan he thil thlen atanga darkar ko chungin suam mangte chu an poisa lak nen an man le man thu an soi ani military council ten dot an soi le ta military council te thun huaya chimong chanchin buwa ma u khwa chu min kin pdf ten an halti in chanchin diklo an thedar september ni soma chuak military council chanchin bu pakhat chimonga an tarlan dan chuan min kin township ma u khwa chu min kin pdf le kani pdf tang kopten an halti in atar langa min kin pdf ten thil ni thailo ani thu le military council sipai te hi an tam em awang le anni mi puiweng him tu jok te hi mi sompo tling lo an nia wangin mi pani thum vela in thendarin an tlan sia jok thu an soya chimong chanchin bu ero chuan pdf te hi mi zani vel an nia ma u khuwa hian a kho chaklam chimlam le marlam atang te lutin an huala silai ten ka wangin kho chung mi puite an tlan chia ti in an soi thil thleng dik takero military council te hi an thanem em wangin pdf te hi an biruk jok thu riat ania chu wang chuan min kin pdf ten september ni kwa khan ma u khuwa an haltia military council thunwai chimong chanchin buwa an thedar hi thudik lo ani thu misinformation buster program mu ani piuso thia pol ho che khol cheng noi somsari chuang man hu puak thai thil le silai mu thanem tak kho mani thu ydf ten an soi yo mun veng him tu pol ydf ten september ni som pakhat min yua police station ka pa an tolkir le lain khoku khobola chanchin an don bo zuin piuso thia pol ho che khol chian noi somsari man hu puak thai thil bom le ulbun mu sangkhat chuang chu an khom ti ydf chuan thu an chua september ni som pakhat zandar nivel khan kan go township min yua police station chu yo defense force ydf le minda cdf tangrolin an kapa police station police pangale tanpui tura local somthum te an kalhum thu ydf chuan thu chuan siam bok ani tahan kalimeu le achevel longai thla ila in september ni som pali sanghni le somni pakhat hian tahan le achevela jing boruak anuam tana tahan bazara thlaina rotuai lele chakai chengkol tukdang ain atamti sia tani tahana methodist kauran enkol wesley hospitala damlo in enkol an tam hlea india siam covid-19 vaccine vai khat chiuman chiat singa ania mi pakhatan tumhni chiu tur ania in chiu to anam nol angin ming in pe an thanem hle ti sia tani tunlai takhian tahan le achevela bike bo riat tur nola kongkama hunte mai baka compound mi te po abo zeu zeu thu ria tani ri khodar khuwa sipai motor pakhat lutin zantin drone mangin en kualvel ti ria tani indo myanmar ramri chin state falam sub township ri khodar khuwa nimin september ri sompathum tlailam khan tedim lamatangin sipai motor pakhat alu thu tual chung mi teran soya chumi hnu zanlai vela khochung zone le ramri tlon choka drone lian chi a thlokwal thin thu po an soya tual chung mi pakhat chuan drone chu apanga ayalian ani technical lampo san mela ri sipai te ti chu ani mel lo hlataka tanga control ani mel athom ri chi kan ria zandar khatvel jinglam ani jok ma ang kan mu thin chu zanthum ani to ti in a soi september ni som pani zan po khan falam township ri motor kong tuibual sipai kem bula sial pakhatin ra pu bom phum rapin voi ni apu wangin tual chung mi somnga vel chu atuk jinga india ramlama antlan chiat thu ria tani chin state than tlang khu a tun hnaya khochunga inkana thlen thina wangin mipui sang chuang chu mun himlama ni tin anin thiar sok zelti than tlang ral tlan tanpui tu pola mi pakhat chuan a soi ani chuan tuna ral tlan to za chi chu kan tha chiang lawa kan la khom meka kan hria china chuan mi sang chuan chuang to a ma se chu ai po in an tam thaya wa in lama po an lain thiar chok zela tuna chuan than tlang khu a mi pui chan ve vel chu khothen oma an tlan che to ani ti in a soi than tlang khu a hian august ni somni panga nulama
military council le CDF te inkara inkana chuak tana sipailamin lai pui hmangan ka wangin civil mi thi an oma chenna inte cheboka chutianga inkana chuak le lau thon thua khochunga ommi pui tamjok chu khodanga an tlan chia ti ria tani thantlang khuwa ommi pui te chu khodanga tlan sema se khoi hmuna po inkana thlen theya wangin thlamungan omlo thu thantlang ral tlan tanpui tu pola mi pakhat chu an asoya tun thlengin an la thmuang theilo achan chu military council sipaiten khoi hmuna tangin nge operation anon nei don ti kan hriat lo wangani india ram chung an lu ma chu him ni in in soi theilo ani ral tlan te chu thantlang township chunga zirna ina le an chung te ina an khosa a eile barkonga po an harsale ti ria tani chuti lain lungler khu a military council sipaitele chin national army chinland defense force tangrol te inkana chu september ni soma chuale mai baka sipailamin jet fighter mangin bom athak tak nuwa lungler le akhothen ommi puisang chuang te chu mizoram lama antlan chia ti ria tani tundin hmuna lungler le akhothen chin mi te chu ramri lui longakanin mizoram state na thial district cherhlun khu a mi somriat new ngarchi pa mi zani somnga ol ngarchi pa mi somruk thingsaya mi zasari bolpui aicha mi zale pariat lan lutin ral tlan zongjong chu sang chuang ani to thu mizoram chin ral tlan tanpui tu pol hne na tanga ria tani Chin State Administration Council atanga tanpui na don chu Paledua Township Christian Kauran Pastor te chuan September ni som pakhat khan andonga Paledua Township chunga tual chung momo amhan turin an hlan chong le ti ria tani an lis ron tarlan hi adik to lo khochunga pastor ommek lis anilawa ma se tunma lis po ani jok mai thei zathum vel hne na an hlana kan pastor te chuan tlom ngai pol hne na awain an hlan chong le ani Paledua Township a hian Christian pastor zanga vel an oma tuna military council in tanpuina suma pek chu pastor zathum le som te hne na ni in mi pakhata chiat singkha le sangriat anga chutin awain chiat noi zanga somnga pariat ania ma se Paledua Township chunga Christian Paul rang chuan September ni som pathum khan an sum don te chu Paledua Civil Hospital atan generator le diesel leinan chiat noi som oxygen plant ti hlotlin nan chiat noi som COVID-19 ven na kongatan chiat noi som thum pathum singruk le sangli le noi ni singkha le sangruk man hu bu fai tel chi le dal leinan an hlan chong le ti ria tani chutiang bokin Chin State Mindat Township chunga Christian pastor te po in military council som dolna pek chiat noi som thum panga le singruk chu Mindat lom ngai pol te hena khotlang chiat ni thanni man turin an hlan chong le vek ti riat ani bok Chin State Administration Council chuan Chin State Township ko a sakhrong bol tu Christian pastor te tan mi pakhata chiat singkha le sangria thawin tanpuina pe a ma se ha kha le falam khu a Christian pastor ten dong du lovin an pekir le thu ria tani Maitel Tower pathum PDF Zolen le Covid Defense Militia ten antichia Tedim Township chunga Maitel Tower pathum chu PDF Zolen le Civic Defense Militia ten September ni kuwa ni som pakhat khan anti chiat thu PDF Zolen ten hena tanga riat ania heng anti chiat Maitel Tower te hi tedim khopui lu dona tower pakhat Kennedy tlanga tower pakhat khai kham khobula tower pakhat te ani thu riat ani apartment la township a Maitel Tower cable hrui halsak ani Magueri Gen apartment la township ngaba ain khotlak lama Maitel Tower cable hrui chu September ni som pathum chhun khan halsak ani thu riat ani tual chung mi pakhat chuan zinga tang khan Maitel signal omlo ti kan ha chuak le a police hovin an ben dik thu an soya hetia Maitel Tower ti chiatani hi apartment la township a avoi khat ton ani ti na soi ngaba eng khu a Maitel Tower ti chiat chungchanga tute pol ti nge ti riat ani lo thu eng thu chu ama riat tur omri lo ani pi khu a police pakhatin CDM azom thu apuang Pagori Gen P Township Police Battalion Soma private number 828886 police so tu achuan March thla ninga tanga CDM alozom dei to thu asoi ani chuan kaini police ta chu rammi puitenen ang khata ko saho tur kan nia mi puiweng him turin min zirtira
mipui tha tur ti atel lo sipei thunuaya dan le hreite chu keini dan te nen a in mil lawa silai me pu ani atangin ka pom theilo wangin CDM ka zom hal to ani ti na soya ma se CDM zom lain tual chung mi ani lo na le mun him lam ala thlen lo wangin CDM zom thu riat tir turin media lam abiak polo thu a soibok ani Pi Township Police Battalion soma CDM zom chu mi som anom to a media lam tenen in be popa chanchin tarlan lo te po an lom thu riat ani ole khati zong kha voina chanchin thar kan ngai thak theite chu ania ngai thatu te in zawai chunga lom thu kan soye